Pozdrav odabrani, šta ima, s vama je vaš dečko Slaven. Evo, znam da se dugo nismo ni vidjeli, znam da kasnim sa videima, dosta stvari mi se dogodilo i nisam imao vremena, da nisam imao neku pretežitu motivaciju da snimam neke videe. I sada, kad je imam, sad kad sam se stvorio, danas ćemo pričati malo o motivaciji. Pričat ćemo o stvarima kako ljudi u životu donesu neke odluke i prekrše svoje neke ideale i onda se pitaju da li je to ispravno, da li nije ispravno. I stvarno, poneki put u životu ja shvatim da se prekrši mnogo svojih ideala, pogotovo nikad neću obrijati noge, pa sam ih obrio. Onda se desi to da napravim stvari koje nisam ni sanjao da ću ih napraviti, ali opet cilj opravdava sredstvom. I vjerujem da i vi tako imate neke svoje ideale, naprimjer nikad se nećete tetovirati ili neke svoje ideale, ne znam, nešto svoje, sigurno imate, zamislite to što imate i jednom u životu dođu situacije gdje ne možete jednostavno to kontrolirati, te prekršite te svoje ideale zbog cilja, zbog osjećaja, zbog užitka, zbog raznih stvari. Šta onda se dešava? Dolazi drugi dan gdje shvaćate zapravo šta ste napravili i koliko stvari ste zapravo loših napravili, a da nije to trebalo biti tako. Jer to naravno vi niste primarno željeli, ali ste ipak napravili. I šta sad napraviti? Napraviti sad treba najbolje da prihvatite to, da shvatite da ste to krivo napravili, ali sav onaj prijašnji rad, sav onaj prijašnji trud, sav vaš ideal koji ste držali ne mora pasti u vodu. Nastavite život. Život se sastoji od grešaka, ali još bitnije od povratka natrag sa tih grešaka. Jednom grešite, naučite iz te greške, idete dalje, dignete se ponosni, radosni, shvatite zapravo da ste učinili tu grešku sa nekim razlogom, da niste prošli bez veze tu grešku, da ste napravili nešto korisno zapravo za sebe. Koliko god sad to zvučalo možda suludo, ali stvarno jeste. Naučili ste nešto u vašem životu i pametnije idete dalje. To se sada dogodilo zato što je tako sada najbolje za vas. Jer da se kasnije dogodilo, moglo se dogoditi još nešto puno gore, zapamtite to. Ja znam neke stvari isto u životu, prekršio sam neke svoje ideale i da sam kasnije počeo s tim kršenjem, dogodilo bi se nešto 100 put gore. Ja sam siguran u to. Tako da sve što se događa sada je najbolje za vas. I ne brinite, ništa nije gotovo ako ste jedno pogriješili. Pa čak i ako ste 2 puta pogriješili. Ne radite si to, život je jednostavan, život je vaš, radite s njim što god želite. I ako pogriješite, nema odustajanja. Držite se svojih ideala, koliko god oni po neki put zvučali glupom, ali vaš zbog njih živite. I ako pogriješite, nema veze, niko neće biti kriv. Volim vas puno, vaš dečko Slaven.